خصوصا مؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري ثم إلى روح الوالد أحمد خان عبد الله أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nuril mubin habibi rabbil alamin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an babu fadli man utawi iki kunerangaken kautamane wong kana kang ana lahu iku tetep kadhe man sapa sing ana waladun anak. An Anasin an Anas bin Malikin saking Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu muga-muga paring ridha sapa Gusti Allah anhu saking Sayyidina Anas bin Malik. Qala dawu sapa Sayyidina Anas bin Malik qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu thalathun lam yablughu al-hintha. Al-hintha yakni sinnat taklif, umur baligh, illa adkhalahu Allahul jannah bifadli rahmatihi iyahum. Ma minan nasi ora ono saking manungso min muslimin ma minan nasi ora ono saking manungso min muslimin kang Islam, min muslimin saking wong Islam yutawaffa kang den tinggal mati yutawaffa kandeng tinggal mati lahu kaduwe muslim sapa sing mati thalathun telu pira-pira anak lam yablughu kang durung tumeka baligh sapa si thalathun lam yablughu kang durung tumeka sapa si thalathun ora tumeka al-hintha ing baligh yakni umur taklif sinnat taklif umur mukallaf. Lam yablughu kang durung tumeka sapa si thalathun ora tumeka al-hintha ing umur baligh iku illa adkhala angin nglebokaken hu ing muslim sapa Allahu Gusti Allah nglebokno al-jannata ing swarga bi fadli rahmatihi kelawan keutamaane napa niku rahmati Gusti Allah iyahum ing thalathun illa adkhalahu iku kejaba nglebokaken hu ing man sapa Allahu Gusti Allah taala nglebokno al-jannata ing swarga bi fadli rahmatihi kelawan keutamaane rahmati Gusti Allah kelawan fadli rahmati Gusti Allah iyahum ing napa niku iyahum ing thalathun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ma minan nasi min muslimin yamutu lahu thalathun minal walad. Tidak ada seorang muslim pun apabila meninggal tiga daripada anaknya, yang mana tiga anak tersebut lam yablughu al-hinthah belum mencapai umur baligh, maka orang tuanya si muslim tersebut akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan rahmatnya Allah kepada dia.
kepada mereka, yakni thalathun. Hadis ini akan menunjukkan apa? Pertama, keutamaan orang tua yang mempunyai anak meninggal dunia, yang mana anaknya masih balita, anak kikene. Mangkan jan rengkona mon di anak kepate mate kikene nika kebeceling nering tua, kebeceling nering sepona, ngambok kok swarga dengan catatan Islam. Yang kedua, ihtisab, berharap pahala dari Allah. Beda orang kepatian ring tuah kepatian anak tapi tak ihtisaban imanan wahtisaban, tak nyopreh kenceran dari Allah Subhanahu wa taala, tak termasuk kategori nikah, tak termasuk golong noreng nikah. Ben iman, ben ihtisaban, nyopreh kenceran dari Gusti Allah, tak keluar kata-kata semar akib oleh bentune Gusti Allah. Maka musibah sedah nikah adalah musibah raja. Tapi beda serajaan dari musibah sedah nikah yang kita nikah elangah kencerna musibah na sedah nikah. Mak bisa keelangan, elang dukale, keelangan anak atau keelangan keluarga semate, keelangan gencerna kepatian nikah lebih raja nikah musibah nikah. Aduh wis pokoknya alung-alung tok nika dikit beda berarti bab niahah nika saben mare sak nggon nek ngebeli pole sanang ki musannif nika bab niahah alal mayyit nika, bahkan mayyit ta siksa tining Gusti Allah. Karena sebab mayyit nika si orang atau keluarga negala si alung-gelung saring jering nika. Jadi syarat tak orang saya oleh nikah napa? Oleh balasan swargana Allah Subhanahu wa taala orang tua sekapatian telo anak. Pertama harus ihtisab, iman pasti. Nomor dua ihtisaban, murni kepatik negala. Benih tak oleh nangis, cuma aben nerema, dusera, saya nerema. Mun benih orang-orang bele anjing sakit bayi, bingung wa. Anak tak apadeng teluare, anak tak apadeng seminggu. Bireng tu anak tanor apadeng. Saking bingung, pas mati ki kene. Ninga isine kan di celengan, ning gula nika, yu gula nika. Sedo tak kasih sehari umur, hitungan jam. Ulan di ale. Sedah procot, sedah yang seponnya di celengan. Lah, apakah harus telok? Apakah lafat ningkak dinto sedah bokipi kanjeng Nabi lahu thalathun? Apakah menjadi qayyid atau berarti syarat harus telok? Mun tak telok tak oleh balasan surga. Makanya kan itu terang lagi menurut pendapat sebagian para ulama, menurut situng hadis yang kita nikah karena tak dadi syarat yang kita nikah lafat thalathun lahu thalathun telo anak ini tak dadi taqyid, tak dadi syarat telo, walaupun situng oleh termasuk, walaupun situng atau dua tak dadi taqyid. Pertama alasna situng hadis Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada buaki man dufina thalathatun fasabara alaihim wahtasaba wajabat lahul jannah. Barang siapa yang dikebumikan 3 orang anaknya kemudian dia bersabar, fasabara alaihim, dia bersabar atasnya, kemudian wahtasaba, dia mencari pahala dari Tuhannya, sabar pas nyari ganjaran ke Gusti Allah, ihtisab, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi orang tua gelak swarga balisna. Faqalat Ummu Aiman adabu awithnataini ya Rasulullah, bagaimana kalau 2 orang anak ya Rasulullah?
Faqala awithna ini atau dua jangan Kanjeng Nabi. Berarti tak harus telok walaupun dua. Faqalat Ummu Aiman katanya boleh. Wa wahidun ya Rasulullah, apakah satu termasuk dari kategori sabda engkau ya Rasulullah? Barang siapa yang meninggal 3 anak baginya, kemudian dia bersabar dan berihtisab mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala, apakah mendapatkan pahala surga walaupun satu ya Rasulullah? Fasakata. Kemudian Nabi diam. Kanjeng Nabi neng-neng tak jawab. Thumma qala wa wahidun, sekalipun situng. Se anak se mati gelek kita mencapai umur baligh. Kita mencapai umur baligh dengan catatan iman, sabar, ihtisaban, dia beriman, bersabar dan mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, wajabat lahul jannah, maka wajib bagi ring tua gelek napa swargane Gusti Allah. Berarti sitong masuk, 2 masuk, seteti qayyid, seteti syarat iman, sabar, ihtisab. Bene jumlah benyaan anaan semate gelek. Ben pendapat kadin tu perkuat debun Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam kalaban debun Gusti Allah ning hadis qudsi. Yaqulullahu azza wa jalla ma li 'abdil mu'min indi jazaan idza qubidat safiyuhu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi, tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila meninggal orang yang dekat dengannya, orang yang ia cintai, orang yang ia sayangi, min ahli dunya, daripada ahli dunya. Ning atas dunia nikah kaelangan sanak famili saya kecintain. Dalam hal kadin to orang saya paling kecintain ki anak. Thumma ihtasabahu, kemudian dia mencari pahala kepada Allah Subhanahu wa taala, illal jannah, maka tade belesan jaza, tade la ma li abdil mu'min indi jazaun, ada belesan sepatot bagi doreng beneka kecuali surga. Sepenting ihtisab. Ki repot mun bener orang se Romo ya Hashim bodo katon ni kesetaan potra tapi bener ki kene ampun leraja. Beliau ni kata abu-debu sekecap ah. Bener tak nangis molar beliau, tapi tak ngucapaki kata-kata se maraki oleh benduna Gusti Allah. Ya. Jadi kuwaku ning dina kiamat nasallallahu alafiyah wa la matur muga sampeyan oleh keselamatan bagi dengar kiamat. Kuwaku dengar kiamat niku orang ning mahsyar niku apa polong di situ. Dari manusia dari awal sampai manusia terakhir. Beda kana kene ngiba aing acak loncak ya teh cetak orang ni. Sekapina orang ni kengakoh ana abuk engkau bapan beun berharap oleh aing dari arjeung. Engkau bapan beun cong, engkau bapan beun cong, kok mbun beun cong. Mun sete mun napanya mana kana kene ni tak bakal lambu kecuali tepak ke bapan. Loncak boleh. Kok ngaku kapi. Nah, tepak ke bapan ambu kana nikah. Tepak ke embun ambu kana nikah. Jadi kembenge swarga. Ya, ngambek swarga, meselamet cuma syukur sabar, ihtisab. Sabar benyari ganjaran dari Gusti Allah. Lah sabar ni kebila loleh 40 hari nah bener loleh pendan kabit sadar tak bisa. As-sabru inda sadmatil ula. Sabar ni ketika terjadi inda sadmatil ula, ketika baru terjadi sabar nerema ihtisab. Engal almarhum Salim Baban Salim kanca santri ini kegeger dari salon karena aku tuh tak toman peleman Salim nih kan mulai telasan tepak bajang telasan tok beli boleh khidmana luar biasa kering sepo
Nak kanan ki penter salim nika, tukang don pokoknya lah kuliah banyak kebutona. Keker dari bikep mati, tak toman mole na mayit. Wah kula ni kampun lah kiamat tepak ni kampun pak, kiamat anan orang dari saya asoro kula masang salon ke Karangasem nika. Subhanallah, kula mikir hari reng taneh, secan orang bud. Tapi iman nah ihtisab ke Gusti Allah niku kula tak mengki. Depak ke rumah sakit tak nangis tak apa. Langsung merangkul kula. Jak paksa bagus bene musibah nika. Aneka genjoran raja kang kuwi kula karena nika sing ngambek kula kuwi swarga. Keluargane kan nangis, bebek nangis macam tau sa nangis, bene anan kaki aja. Are tangana tau sarok norok kaki. Udah rem raja na ate naring sepun atau pak nikah. Jadi mau nyongok dari dabun Gusti Allah ini kan kita harus anak. Saya orang saya kecintai. Dari dunia nikah. Mali abdil mu'min indi jazaun idza qubidat safiyuhu min ahli dunya thumma ihtasabahu illal jannah. Tidak ada balasan bagi hambaku yang mukmin apabila meninggal seorang yang ia cintai, yang dekat dengannya, kemudian dia ihtisab, mau bersabar dan mau menerima dan mencari pahala kepada Tuhannya, kecuali surga. Tidak remaja dengan orang lape sakapi. Keng tak mun karo ngocak gampang nih Pak. Sobung orang tak apesa, ala kebine ya apesa. Anak benreng tua engki apesa. Al Habib Abdullah bin Alawi Al Haddad dalam kitab Syarhul Ainiyah beliau mengatakan, innal habiba 'anil ahbabi mukhtalasu la yamna'ul mauta bawwabun wala harasu kaifa yafrahu bid dunya waladzatiha ya man yu'addu 'alaihi lafdhu wan nafasu. Sesungguhnya orang yang saling mencintai di antara satu yang lain, innal habiba 'anil ahbabi, orang yang saling mencintai, saling menyayangi, mukhtalasu, pasti akan tercuri, pasti akan kehilangan. Beda sangi coah, beda sama pesa. La yamna'ul mauta bawwabun wala harasu, tidak ada yang bisa menghalangi daripada kematian. Apa itu bawwabun? Penjaga pintu. Wala harasu, pengawal-pengawal. Ada kawal ya dek budi, penjaga pintu, CCTV, gerbang, macam-macam ada sebisa mape ada sebisa menghalangi. Setuju bukan lah pesa. Tapi pesa nasa kece apolong warga kan eman montak sabar ben ihtisab nika. Sekali lagi tak gempang nih repot nih. Anak sakit bingung Pak, apa boleh ria mati nggak derme nggak orang Palestina nih kah si anon bu lembu tembak ya den mata anan sini kene ini kayak seksa ya den mata sampai mati. Iman apa yang Palestina re marah mun bener orang sek paring kekuatan ungku iman tining Allah Subhanahu wa taala. Bayang lagi sampean bineh perkosa anak pate ya dan mata mun bene orang sandi kekuatan pikiran se tujuan apa mengarah ke akhirat atena se kuat tak bisa jaring anak sakit nika bingung kok. Bayang lagi nih kesampean bu lembu sabek ning tembok centel lagi tembak ya dan bapak marah gak rumah menganika. Ada pertolongan wis ada wis ada. Sobung congo kapi adalah hamre congo kapi. Pelanggar hak asasi manusia ini ada. Sobung. Nah, hanya berlaku di luar Islam nih. Mau terjadi di orang Islam tak terjadi, ada ham je lah. Sobung. Ini karena sini kebaca di Gusti Allah. Umat Islam nika ning akhir zaman nika bunyak
keng tek ketakok ponan ibu kerebuk ngareng mayoran amin kilatina ya Rasulullah la bal antum kathir lakinnakum kagutha isail ban banyak saat jiria keng ban banyak nga untuk cabut rasa takon dari moso gila cabut rasa grimesena rasa takon bi Gusti Allah banyak keng banyak nga untuk ada guna nah ya oleh karena kadin to monika le tamen ne dalam ate kauluban panjenengan tentang kecintaan ke anak nika bede-bede tesah karena orang mangken nika ampun alasna cinta ke anak itu roti kapi HP ces-cesan sekolah ruas sekolaria macam-macam ampun itu roti kapi dengan alasan cinta padahal cinta na sampian nika tak bisa menjamin bisa masuk surga gara-gara anak kecuali cinta na sampian beles betes cek ngelebihin cinta nada ke Allah Subhanahu wa taala cek ngelebihin cinta nada anak dan keluarga melebihi cinta nada ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oh sulit nih ka repot nih ka engki jareng belina boleh anak sakit bingung kok engki anak sakit nih bingung tengah malam ke dokter pas telasan hari raya telasan nih kan anak ini ketipes tak nemu dokter pak dok masih toh tak nemu dokter dok bengil tak nemu dokter ontong mangki dokter jaga neng purut nih kan kala derene sotu neng tanang ini kemula tak teke ponan pas derem mau lebih dari menikah dari bingung anak dari bingung orang tua Masya Allah elang rela bingung elang keng pas tak elang ngongku bulan Rebe siapa ni anakku le elang situ nomor 4 caknya Muhammad ni kah mama ni kah elang tepak hari Kemis mulain asar sampai kol 11 tak ketemu katanya ada tauhid biasa ndak ada jadi nak mancing aduh kelendang banjir ngarai jangan guna suara dok Pajuron Timur suara dok Sinir suara dok Cempolong suara mandaman wis story anak kanak ini ke info mas mama di kapi sepajuron Timur nyare Pajuron dia nyare tak temu leputus asa anak kanak bilah merung dah bunga yumi huta tedunge barung yumi tedung neng baru nguyumi kece kena hilang kon mau mama turu hilang eko boleh telepon tepak bulan Rebe terakhir para pasangan nika nyono pon niki bireng bine ngis nangis kan terus deremak aci yang kok bede mandiman mahmo liki kare duaan gula kare dukan nengan waduh teh temu piano mon bade kikirit tok jan gula gula tak tahu man kikir kan jarang kikir jarang kingkaro kecuali mun tak beje atau karan saya kan ngamuk gula mun lain neka ten tak pate anungku tak pate nyocotongku jadi neka keutamaan napanya mana orang sandi putra kemudian seteh kita beli jadi napa raja genjer dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu man mata lahu thalathatun minal walad lam yablughu al-hintha kana lahu hijaban minan nar au dakhala al-jannah barang siapa yang mempunyai 3 anak lam yablughu barang siapa yang dia mempunyai 3 anak kemudian mati yang umurnya masih belum mencapai umur baligh kana lahu hijaban minan nar maka 3 anak tersebut akan menjadi penghalang hijab bagi orang tuanya hijab minan nar teti penghalang dari api neraka maksudnya pelebet api neraka pak tak banyak tinggi Gusti Allah artinya apa selamat orang tua na pecat Ustaz orang tua na tak aduh tak rokaruan jadi iya masalah tak rokaruan pun lah sokor iman ben ihtisab nih kala kelaban pengapuran Gusti Allah kelaban rahmat Gusti Allah karena tak ada orang yang kebelas ben reng tua kecuali ke anak
Barokah ring tua beles ke anak, cinta kan Allah Ta'ala pun beles. Tak mungkin beles ring tua ke anak bisa makalah beles Gusti Allah tak kira. Kelaban sebab beles anak, beles ring tua ke anak ni kalau bi ra'fatihi wa rahmatihi iyahum, karena beles sering tua ke anak, karena sayang ring tua ke anak, Allah Ta'ala lebih sayang daripada sayang ring tua ke anak. Paham kau jangan gulengi? Walaupun bejat sokor iman sabar narema lebat apa yang narakan lebat penyeting di Gusti Allah aneka atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dosa apa ya? Dosa apa boy? Sebenting benar syirik ke Gusti Allah. Ki beda kemungkinan siapa orang. Apalagi pun banyak catatan-catatan atau hadis-hadis yang mengarah pengapuran orang tua gelap. Innallaha la yaghfiru ay yushrika bihi syai'a. Allah Ta'ala innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Allah Ta'ala ni katanya porah dekat situng dosa. Dosa apa? Syirik ke Gusti Allah. Tak mungkin siapa orang. Wa yaghfiru ma duna dzalik lain nikah. Dosa apa baiklah? Mun tobat terima tobat mun minta sepora sepora tu sana wa yaghfiru ma duna dzalika kanggo isira liman yasha orang saya kehendak tini Gusti Allah mun teh kehendak di Gusti Allah tidak bisa. Teti jaminan kuli sampean sepora rek tak ada, jaminan kuli sampean masuk surga rek tak ada jaminan Pak. Omang kan aja mak semak ke maksiat umpama kuleban panjenengan ke bengal ke maksiat beda jaminan kakek pelanjang umur beda jaminan umpama apakah jaminan kule panjenengan bisa tobat tekak pun lanjang umur umpama beda jaminan lanjang umur mesti tobat apakah beda jaminan tobat terima tak ada jaminan kia taib jamin lanjang umur jamin tobat jamin masuk surga. Apakah beda jaminan sampean mati husnul khatimah? Ada saya tahu kia. Mangkan tak ada alasan untuk bengal maksiat dekat Allah Subhanahu wa taala. Alasan apa? Allah Taala Maha Pengapura. Engki Maha Pengapura. Apa beda jaminan sampean semua? Sobong jaminan. Saya minta sepora, lima yasha orang saya kehendaki dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetap minta lanjang umur. Minta sehat ya nyon bahagia sampean bahagia itu nyebi anak ban keluarga nikah luar biasa seneng pas di rumah aku seneng nikah bahagia nikah sampai ke surga aceh kira orang sandi anak nikah bahagia kapi belum tentu Pak. Berapa orang ring tua nikah kas tabi anak ada berapa orang walayatubillah berapa orang ring tua kas di anak ada berapa orang reng tua nek yo ko mabi anak bed bahkan wal'iyadu billah mbok ni kapolong tedung tibi bi anak marah tak saja ni berupa nikmat bede berupa nikmah berupa siksaan dari ajunan Allah Subhanahu wa taala makanya empon de anak ni cek pika-piaki cinta ni cek terlalu deng sedeng we mun cinta ke Gusti Allah cinta ke Rasulullah pika-piaki mun lain nikah sabiasa karena kalau sampean pasti apesa dan orang yang paling sakit di ngapesa orang yang paling merasa kesakitan dan kesepian mereka orang yang paling mencintai maka dia akan merasa yang paling kesepian merasa kehilangan. Adapun orang yang sebiasa yang biasa pun sebung apa tetap abeli inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Are benih takatan dengan mati malolo neka. Setiap saat neka istirja mon. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kapira din pangeran benar beli dah ke Gusti Allah. Istirja ke Gusti Allah. Nang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi. Tak ada tereng mati to, mati lampu PLN mati. Inna lillahi wa wajar reng. Istirja terus. Ibalin boleh neka kula bene omong benereng kain dosen neka pada belajar ben Masya Allah
gentong na ateh anak nika sakit bingung engki mati apa boleh tapi mon cek ring kapire lepat toro dari Gusti Allah wa mal malu wal ahluna illa wadi'atun wala budda yawman an turaddal wadi'atu wa mal mal wal ahluna illa wada'u beda si ada bu wala budda yawman an turaddal wada'u. Harta benda saya kandi ku di sambian, anak-anak keluarga saya kecintain ku di sambian, patoroan kapir. Apa ya mungkin si matoro ngalak pas menahan nolak ada orang si matoro, ya tak mungkin. Matoro HP teku aki. Tinggal mare sekecil gue dari jadi bah kematang HP bah cok. Kok seneng kah HP nak kaki? Kan tak kira. Setelah ini ke patoroan wadiah ben pasti pebeli dek si matoro. Nah, karena sama torok torok dalam keadaan soceh, torok dalam keadaan putih bersih, maka tanggung jawab. Mak kataria akhlak anan ben, mak kataria kelakon anan ben, maka ring tua kelak se paling bertanggung jawab. Yang ngarsane pun Allah Subhanahu wa taala. Jadi ki bisa dadi swarga ring tua, bisa dadi neraka ring sepona. Bentak sedaya putra nikah bisa dadi qurrata ayun, hiasan mata, pelipur lara, pelengkap kebahagiaan rumah tangga. Belum tentu mulai ke jompo napok nang peleng kering tua mesuen mancelak manteli kering sepona dalam keberadaan teler dalam keberadaan mabuk apa nih mata dia namun nganika sobung maka jegeh putra nikah jegeh engki bener dadi penghibur ateh tetapi cek sampai jerih payah kau leban panjenengan saya meraja pendengar ternyata aku nuntut yang ngarasane pun Allah Subhanahu wa taala sampai dalam Al-Qur'an Allah taala menceritakan anak-anak orang kafir. Anak-anak orang kafir ini kan nuntut ya dan Gusti Allah jadi kafir sebab ring tuana se kafir. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna as-sabila Rabbana atihim di'faini minal adhab wal'anhum la'nan kabira Rabbana tu Gusti kula torok benga sepo kaula dadi orang kafir kaula dadi orang tak iman kaajunan kaula nika atorok buntek ring sepo kaula sadatana wa kubara'ana bu aja kaula benga sepo kula kimon neka ke mana kini ke pun pangeran kimon sini ke kula nyoon kaajunan Gusti Rabbana atihim di'faini minal adab dua kali pataki seksa ring tua kaula wala'anhum la'nan kabira laknat ring tua kula Gusti bener sekedar laknat biasa laknan kabira laknat siraja mau anak ring Islam tak ngelaknat tapi tetap nuntut pak tetap beda tuntutan pagi dengan akhirat semakin banyak anak semakin banyak tuntutan makan ceknya banyak anak lah dini Joko Pengkok bisa banyak tak apa-apa anak sambian situng sokor teti anak saya soleh situng kor soleh empon nika Joko pun Nabi Ibrahim situng anak saya nyaman Ismail situng teti Nabi juga ahwat telok dok saya pokro nyaman tok lah nak kafirun dolimun pasikun moson pangeran kapi okay. Reng lambe ni kan nyak banyak poten tapi barokah. Reng sepo ni kan 16 ibu situ. Bayang aki sampean. Ngapa sing ngroma cek gula yak lemak di repaya bi tele perat saya kikir. Tele terus ngerekam suara. Ojo ngono dak ilo. Mun sebukan de bede ngarang ngocak. Ojo ngono dak ilo je. Terus rekam sampai suara pas setel tadi tak usah ngocak nengak reng ngoceh ya dan manok orang kan tak usah asiol mulai Jokowi setel. Saking berito buku ngocak. Ojo mah nggih tok pancet iki nggih pancet mun nggih pancet nggih pancet ngakane mandiman ngakan kon malih ngakan kon ning iin dia ngampung nginom kon majibus ro mosok nginom kon majibus ro letak sandalan masyaallah iki ki bede senorot bede se ngak nek ki cema-cema anak cereng jandreng kona ajam sepatarangan tak pade baca kan engki ajam sepatarangan tak pade berob lah kan engki pokon cek semburukan dia tok wis ya cek pokon cek semburukan
Mangkan mun di anak nika jegongku aja sampai atokar, aja sampai takor bahaya nika Pak. Mangkan mun di putrane cek popolo. Cek Pak dempet. Engki. Sekira abisa patanga ziarah patang entar. Takut bina cacan ratin bina alin cuba takut dia runung jomon bapak mah mele mun tepak tangan dia tepak seropot din caca mapan tangan dia kadari ye ko le takut senikah zawiru wala tujawiru zawiru wala tujawiru mun di anak zawiru saling ziarah pesa wala tujawiru cek mujawaro cek mak semak tretan deh nggak bal Pak mau dari jauh pedok mau sama tempak tak kira gintu hangs ball jadi rila tretan dah tretan deh beli boleh nggak bal mau dari jauh nih pedok mau sama tempak tak kira gintu sambian tretan deh nggak gunung mau congok dari jauh bagus mau yentaren punya ketang punya hewan buas zawiru wala tujawiru sekira patang ziarah anak nih adik tretan nih Probolinggo adik tretan pada ning daerah Wonorejo di tretan beda kerong mula dempet atau karabe ila tanger dah lebeda abai al aqarib kal aqarib tretan nggak kalah jengking tak ngeke keng nyengak ya pada kain gi beregi masih tak ngeke mau nyengak ya nah nika bepotrah jegongku nah, nika adalah amanah patoroan wadiah dari ajunan Allah Subhanahu wa taala kemudian kan ki orang sesedeh potrana ihtisab ke Gusti Allah cuma ihtisab sabar nika inda sadmatil ula ketika terjadi baru kemudian bersabar dan berihtisab mencari pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala anika sih iblis warga benteti penghalang dari apoy neraka adapun lebih dari seminggu lebih dari 40 hari buru sabar bunuh remah benih sabar nih menampun talebat as-sabru inda sadmatil ula sabar nih ketika terjadi pertama kali ya ala kulli hal ki kelaban rahmat Gusti Allah kelaban belas Gusti Allah karena tak ada orang yang sepaling belas ke anak kecuali orang tua maka tak mungkin belas Gusti Allah bisa pakala ben belas sampian ring tua ke anak nih artinya kelaban belas sampian kelak Allah Ta'ala pun bakal beri kebelasan kering tua sekesetaan kelak nah termuka keluarga seki ibadah umur tambah umur si barokah si tada umur si apesa nih keman termuka pagi ketemu napoleh ning swarga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma amin apangkiban keluarga apangkiban ring sepo apangkiban tretan apangkiban ben para guru apangkiban keluarga-keluarga swarga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma آمين والله أعلم بالصواب اللهم صل أفضل صلاة سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل
وأخلاءتك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا سل المنون واغفر واستر وأنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب غرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك فحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد رب العالمين فاتح إلى حضرة حبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل البيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح العلماء المفسرين والمحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وابن عبيد الله وسيدنا علي بن علوي خالي عقاسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجود شيخ أبو بكر بن سالم وأخي عاقل بن سالم كتب الرباني سنة شيخ عبد القادر الجيلاني سنة شاذلي ثم إلى المؤلف هذا الكتاب الإمام البخاري الإمام القسطلاني وأصولهم وفهم ثم الكتب البير الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر كتب شطب البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي كتب الملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم الكتب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشيخ علي بن عبد البارس المقدم ثاني عبد الرحمن السقا ولادي والمهضر وإخواني والحبيب عبد القادر مجد الحبيب العلام محمد بن علي بن عباس المالكي وأخي عباس المالكي الحبيب علي كويتان الحبيب محمد الحداد الحبيب بكر قرسي وفي شبة بوتي وأصول مفرم الحبيب عبد الله الحداد بانغل الحبيب جعفر بن شيخان السقا والحبيب علوي بن سقا وسقا والحبيب عبد الله والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم الحبيب عبد القادر بن حسين السقا والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقيه والحبيب صالح سلام التانقول والحبيب موسى بن حميد الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصول وافري ثم إلى روح كي هجي جاسم نور سليم وزوجته وكي هاشم رافي وزوجته وأصولهما وفرهما ثم إلى ركي عبد الله محسن ثم وزوجته كي معروف عارفه وأصول وفره ثم صبي هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الجد برهان وزوجته الوالد منير علي وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم أموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويعيد علينا من بركاته وأسراره وأنواره وعلومهم ونفعاته في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تغشم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خلوة وعافية وأن الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي مرضنا ويقضي حاجة وحاجة المسلمين أجمعين أن الله ييسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وأن الله يجعلنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن الاستقامة ولا تجعلنا وإياه من شر الظالمين الندامة وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا وعلى من أسلفنا الصالح مثل جلسنا وإنا وعلى من طلبوا طلبنا وعلى من قصدوا قصدنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة